Kester mama candidate mo Governor of Lurungarar. Mlamo dia rate in candidate mlamo candidate mura Governor of Lurungarar. Besira August 27 yung laringisel primary ra government ng Ararga for the first time. I say, and moringa primary ra blue. Lego dul sigir arterul adel tira mo, rumurten mo, o Governor of Lurungarar. Aurir al moringa primary right in el sharp sa guma. Ang ilas ma current el Governor of Lurungarar mag-ilas. Congratulations, Sharp. Akmo miska olgyong lumaka mo sabi mo kutingem mo arangarar de kalau ni trago malangar nga karik. Ako misir ka kamasoy sa rur traditerul candidate. Poko to si olgyong legorgaw mamsta trangan tingem kasi wala igel to orang aramo. Yang kalbo niya karik akti eskergaw. Ada malugilo do sol mirumiro goy etya yung barasya. Usarte alle ora idung e malmini tasil se mergau mutian TMC ya me asuli arte al mo sabe me ol tayel lungule ma sensule mo mi ata ablungara mong di kutiak tale ora idung e di tusus serga kaplol seru rula toak soal ma otet tusus serga al mortigal todo dal adel lom terigidum digo nito maka tusus serga al mora presidenta senate presidenta republic maru cabinet seringi vice president presidenta senate maru senators speaker maru Speaker House of Delegates, marugul delegates, Chief Justice, Oldiay Sinyaray Galaw, marugul justices, susergi de Maraydung, Maraybudul, Maraklay, marugul Belaw, Ilung, Ibiraklay, Masil Belaw, dengan susergi de Mora Rule Governor sa 16 states. Get chairman at til Governor small ablilio. Speaker gid ragal 16 states. Chairman at til chairman speaker ablo amal kayo kal Mr. Telay. Matiya kal mo rule other LB ragal 16 states. Para itu orang kulmal medi kultur kumba tadi kutel kultur kara ay betul mabilu mo sabe kal ngartial blur oriore mo pujel ukada akan morgi dar ada blur kara aknak khusus segi de orang itu di kutel di Urang asuli arogul alangarar dam no sabil mo secure será August 27. Se amle first primary election gida ada belum ngarar. Makmal urang asuli arogul adam no moita tenir mal sengri mo secure. Si August 27. Tigal lungtiak le ora idung orang asuli rogul no secure nga no sabe del lo tia au klungule del adra blue malam el tedel lo luisi ang klegal dimla kada di de check mark ganira abalot nga amle writing candidate to kom lo luisi ang klegal das kasing mosre galom ergida telmeral mil besa amal mente gida blue ngara Moy segi de ora idung dakti ngartiang di soal di oni tergida ma asel maral mel sentol
November 11 ويت تجي بدو قلت سلم التاد الموسنكور الجيل هذا دو مراني الممتير جيد يا سيدي يقولوا أنا أقبل رايتين الكانديديت ما ممنوع تنقط السيد إنه بتوع سنكور ما موسم إذا المرسل أقبل ذا مرة بعلوت مرسل نوفمبر 11 yang kaya ma balot mo tiyo ma biot tergida mo senkyo seguide abra idung balsum ngaya gede baita Hindi akong wise nga niya. Auri rabon mereka primary. Yung wal ko ra milikat mokla apabir na election wasya ka mo tumaara general election. baisin E dire kal tilob dra simbong wasya ka dimlakam. Mwa drug test. Persira umara primary. Maknot siya kara kuk luulaw reor ma luulay ka dimlakam require ka election commission. Mora drug test lang aurong ulira adra bulu dimlakal lukra balot. Timletil mo lu siyang claim kung may right in candidate. Mabay question na ka si El Alblaam officially tatirgel terul candidate ra mo ka benura Bruno. Kung mo tirak lagi rogul ula senkyo malogul ula ka mentre ngara. Sum require ka mo drug test ma require ka mo rangi din ngara ka mori. waise abra idung nga dimlak submit seguide el yakal dil drug test ma sel petition ma 500 el fee gid se bodrut nga kamlam ter gida ada belum bo del tool terms bekel term ak material requirements el gida del mo submit tool terms po mak submit tayo gul fee nga ma petition ma drug test siya aktisay dem orter writing limlania ul maulak no meu ter self file ag petition na sila aktisay del mo akmle gol election commission lo que ul requirements ette dilu kasi tiagi da requirement as a writing dia al require nga al submit ay 3 requirements Sino legislator ablo mo ay ka follow. Kung ay say ako Hindi mo nakatrata man fail. hindi black mga amora tol Undang larmo hindi akpora tol kwa daw tengi malu kiga malu ako marta tol mara adra balu mo assume lagi require your 3 requirements as a write-in candidate akri rule I see. Yeah. Okay, may ila kami tapora. Sige, may gila ka mental floor man. Mara o sige, may gila ka kung may sarka ka ma-arcel. Lulubong rutra mo ombuin ka benor man. Mumla mo gire del lo ultra o sige, may gila floor man. Ano ba nga ka adong rar de elan bilo mata. Kam ko ra makatak lagi el baby na to mal mo. Alas tal nga tiyan kami sa daw housing mga kam lutul man other tria. Audasul mora. Radar nga radar wasing raul magmal. Maul nga nakakaraw sa raw mga ngaril ka benor. akti akpora di ako masak na di do iti to ko kita mo sa picture sel udang kasi amo ka elementary kita malu ang sel direction na ngakal sharp sa uma sel pokot na tamakpong ada admo o yumi nga umra kasi pokot na tamakpong ora idong kula ka elementary mo ma tigal adra balu mo klonge sul mora takto kasi each and every citizen di muklo osengela ma adia odar nga sel ma feeling rabalment ten mora adrabal Tigil tigir nga e osiga te al ma business opportunities mora adrabal maigal gegrel al dabe maigal reng del sual mum tel mum lisi e osiga te al mo sabil wasit trira each and every
citizens na blue nga. El atarakot mringil ngar elela kabenor ablu ngorar. Om ngara ol mora ulimang. Ing la atarakot mga teklo ya kakarosa. Atarong okringil bulu. Kumakarang otel ka klia kabelment ngorar mga sisiwa om rusel morar adra ol mol mutra adra. Ang kaklaw. Mendiakal dawasing ka aku tikira nga buko tuma kabel mentang nga buko tuma. Kamu oti ako osige migil sige. Kila yarbora itu nga maral martokol yung senda nga ad sila ilakabalmente nga niya time sa kamal mo feeling ilwaise. Nga kamal lumara kasi hindi ora aldadura obis na kabenor ma relator sa ma rubulay kalbalu. Modong okle mingisel lugupling nila nga rarata el mo tapusura igal bekkare ling ngwa mari nga ngatiak mo kasi ak mo ama all makanaling nga abuy ro ko ba aktiti lu yang rab lu bo to ko kasi ngukti nga ro Bukti adra nga buko. mga segi na communication bro ito nga amot tela lu ko ni igal pertel TV kasi muspal al sela Probablemente trablu ngarar, ma leadership trablu ngarar. Ela kukter change la subject. Igay gel tol mulo koy makti so akal mutel. Ngara tri a unda swimmer avelo ngalela kabenor maru buko ngarar. Magara obo moral mlisiri. Malumra itu kasi el alta mong mam sisi sel drone la kabenor ma bukul ngarar ma all batibel ding ngari agel time silgu mo o senge tra tokoy ma omrul bololuri obsa kabenor ma oy ko malators mo nga kamal segi del communication pero itu akmal di bol mal ko ringiling adel ngaya plan ringil mera betong oklo tira leadership lugar de lord tartel de swel mokling yole la adra lugar akmadi pasya ruba kama later sa mo seberil compromise emo siya will kunyal mora adra blu tiade kal dilbora adi obisa ka benor mora siga kunyal mati al adra blu gire mamo platak la adu ama sel vision rakal moltrartial uldasyon. Ngarnia kamsada tokora ekonomi rablu ngarar. En ngaria magitra kaklaw. Ngaria magitra aol. Emna moringa kwabas. Mang sel mosada ge kwasa kamakarang o da kay rogoy mo rol mulway sel obor ay magit titigil masa tang oklo trama katingil mo swel kumakarang iruli mo beotra masila ngrarta maradro magit mang akabalment ang makarapol help tira ay gigit direta Mal sara milger itu kita may sekal Hindi din makip nga tagal bekal state ng SR ng languy. Akumdas ko kasi sa kabenor ng gina del kwamo telgibil kora osiga other ways mo origi sekal makip malu go apra tigal adro mangit. Omre ka gina local market sabel origi sa economy raw each and every citizen of lugar. Obisa kabenor mo ngama itu malumra igal bring kita dulu central market wala kau tuh dia del ngawa igal itu ngin magit lang umra kasi state ay will involve ni elu ngani ako initiative mura adra belu kasi state as agel makatingil may state tamar ya state on ngaselo taro
Masung moda al motra ga magatingiu aste yung ore dim lap ar state state ok sel mal moraka roser old age ng ragil da al motra ra magit beto ka anges sul sebela state loto del mora Gua omstomrar mas mga kabultong okra, bila magitro tra makatira, state na di molmar. dia wal sebel walom daw da tigal maas mel tra magit meleng nga umra kasil at mora magit nga yan maas sebela mardala ka mar antina ka ngani is aw ngali no tragal magtingil ko ra mal clean bungil aya intay sir okya Oh, mga malumra sigil kasi astay tagil asmiga sila clean incentive. incentive okay incentive mora adra magit mutta soril mer tragal magit tapi Okay. Pero last question na nga, oblem stress ringin man merongum, at koralis ma-housing authority. Kamlutan mal, other than iselul desu. sir ora idung aka torali sa akmal sual sumad mo ta tamad mo nga tamal di mol lomu ring dakto kasi umu ring luk start traves ado mo ring nesasel kasi mo stop ring ilal pes administration tor adil logisil kasi ado sil mar adra belu segi del omkod ora di der style blay mau kul da suya kasi siya dalo omkod ora igigi dele complex tangaria adal sibil mo partner up lo tira state omkod ora ngil housing malu bong complex ni ma state partner elis out mora adra belu mal to kate al outside siya del mel partner up lo ngila state and then mulai galis Hindi ako mal misawle sir, pakundas, sige, ako ra maklong to ko eh. Ako ra ba follow up ay game le campaigner ko ra primary me lang. Makundas wa kadam na tat sa gigi del ko ra swamel. Omom tura blu aga. Olgo mara to ko so isun mora officer ka man ka menor. Egi obo moru. Kam cook team convince ra blu ngarar do wase. Ngamo mereka primary why a sharp a better candidate. tiak man sa te alle ora idung kamu tulwak urang asuli ra mil voters sa ngarar dum mil mo secure sera first primary gitu alman tengah trela mo yang clear ra sel balot ra November 11 mal ngartiang malon ngitra klang tengah tama secure kami yang aga Plemega decisión del mertial murmur tertial clorur المدينة قاسين سبعك el bodada garogu ya damos miga el klungnya lama aku awil garun mor gidel adara ablun garar en wajil gulgor ba idung nga wadang tatam da sisba akmo misila state mo ama kidar adra bel adra ablun garar aku meraka sa state ngar del amam sisi gide del bay isimil mobdula adra ablun garar del los pe anges sama aku awit ti al makaru gigi de ba idung sulang Hindi, tiel to bet se program dulu mesringia mora candidate sharp sakuma. El ngemle winner primary ra blue rar de lang remurten mora general election. U ke umbral wasen global gula sharp lon lutro ay segel na round this well. Boda blagatak ringia ra adang rar ma boda senkyo blagatak round this well. Igida madangel wase el all time ya Governor Iskawa, direct tara candidate. So, offer o sisi ulte alen morgi. At sum sualguk mera TMC, direct modur adang rade, tiang aman, blakatak. Ti sokal wasya, uduswila adang rade klabal gul. Uduswila candidate mo klabal gul. Resel doda uduswila dengil tiamum tergit. Klungyole la bro rade amral bele.
Hotel te ale merenga sulu la siar por mo se ben bertiang. E orang luas ulguma toy ma udas blalo olta sharp. Habla katak pun mergi de rogui mo se bedel. De bora November 11 election. Kada mo sigia ka benol niya se bel orori marubak. Niya se bel orori mo alutibla. Niya se bel mara. Koman sulang. Congratulations. Sulang.